Ma'am Kurumzari, Adom Brief Impact News ni Impact News ki Manung Hutna da Wang Lal Palna, Ma'am Mutaram Musari, Ngasi Manung Hutna da Kanagudi topic asi Manipur gi May 3rd, 2023 Thoroki Manipur gi Irang asing Simaksu, Miam na Pamli Batangdu Litaba, Adum solution of later habatare, Hidiva Irang Simatang da Miam Sutandun Lakpa. Maruina high issue si yam tuna solution pork na ba yam tuna settlement pork na ba yam tuna peace and hanagi normalcy the lang na ba miyam na talib si maruina leba si Prime Minister Narendra Modi na Manipur da lakpa natraga Manipur issue si matang da maki mapung fa ba statement no piraga issue si settle dong na ba chap chap mapung fa ba thab mo lokhat piu haibo hamsin miyam na talib si so far has bo da tangkak ani hom lom da hauki be issue si mari na Prime Minister Narendra Modi na Manipur matang da wafam khara de dum phong to khibu leikre koina example in palabada khogi 77 Independence Day the Red Fort matang da Manipur gi issue palaga phong to khibu matang leikre adu loin in parliament Prime Minister Modi na Manipur issue matang da board state and central government mai kai degi Manipur da yam thuna tang du leita ba solution problem na honori haidana phong to khibu wafam andir leikre khoi date in palabada haibitare khogi 15 August 2023 da phong doki bama aduga 10 August 2023 da aduga July 3 2024 da phong doki waham lere aduma pu Prime Minister Modi na phong doki waham ji hoji faw da lewa si miyamna maruina Manipur miyamna pentri habitare karigino haraga issue si still hoji faw da chathariba ngarang maksu koi jirivam da khoigi khulai fiber singna khoigi yum mama khoi bomb tawraga thuai khibi incident leri habitare aduna asung violence aduma continue tawri habitare hoji aduna Lady Susi, Parliament so Joseph Chatari, Avatare, Nasisi, Lepatarasu, November 25, the Horokiva Parliament winter session, Kogi, December 2024, Satagadribuni, or Matam Kradi, the lady, Habitat sitting Kradi lady, Adubu, Hazik forward the Manipugi issues in Matang, the opposition, Makadegi, Manipur issues, Kanana, Hongadi, Bukapale, Adubu, so far, Habitat, Hazufagu, and the Parliament, Manipugi issues in Matang, the Manipuri crisis of Matang, the Mapung Fava discussion, Mapung Fava debate about double late Habitat, Mamaduna, Manipugi issues in Matang, the Manipur crisis of Matang, the Hazufagu, the Parliament discussed Togriva, Parliament debate Togrimum Sikarigino, Habagu, Wang Amamiam, the why Manipur crisis not discussed in Parliament? Have here Masidangasi, Impact News scheme, and Nugget Thomasilco Saving a Sigi, Thoromasida can know the Impact News key studio, Langston Leviusi, Yana Hamada, yet Tamu Levis, Ozapoyam Tomsa, all Manipur Bar Association President Ozatomsa Hamada Ramusari. Ozatom Target Tamu Levis, Professor MC Arunt, Department Anthropology, Manipur University, Ozaram Musari. The way Congress, yet Tangan Levis, MOV, Senators and List. Movie Sutamosari. Yanamuko Sensi was Laxi was Parliamentary Manipur crisis a Kana Dribano Habisine. Kariba Kanagi and Habitarga Assembly Pamatus Tori. My Magiko, Hangable questions in Jahana Low Hangable Matunga, Sagiko, my Magi Nimitum Lepakanda, Kugiko, concerned ministers in the Pokum Pigidrin. Maduda Equina Sibu coming with Manipur crisis naina de hare dingara mak noite sagi ojabi mur gi pawm lak lai khale haijege adubu ngarang khoi arthur na pi gi ba statement je yam phaje mana pi bisi Manipur gi khaktenate khoi gi Nagaland da army na sipai na makoi gi ko mi hat ki ba adu sipai na madu inquiry to matam da madu sipai mara lekti kana ta chen gi ba yam nungai te pot khare leibe ko masima yam phajan pandi house na kanem tom thui have hom thu mane adu gi potuma yam phajan ta bum to adi atopam na Manipur gi matang da palap ko matam da adu da ne koi na kitang ko khoi gi praja sing gi oina di madu pamong gadra na traga haidi praja gi apam madu yobra yobdabra haibadu di ai gi wakal di ai madu kitang yob phate na khale maram de ke gi no da moina ngarang yam kana ha gi je Manipur da Tha Taraga Mapan Sujala of the Masigi Tori Posi Lepandri Karigino. Natra, me ma'am, Sire, me ma'am, Wari Karigi Lepandrino, Prime Minister, and Sibo Karigi Laktabano, Habise, Maduka Hibidunadi, Madu Parliament to the Canada, I Prime Minister Satri, Sigin and a Kanagadra Sigipoche. Adunadi, Kana Hanning, but Tataragi de Quina, Laiba, Manipur is that I Koigi Wakal de Ko, I just be a woman. Prime Minister Nalaga, Loy Parani Habise. Masi di one toxic carino. Aquina, Masi Torgadi Pani and Hibangam Dana. Prime Minister Laga Pani as the Prime Minister Yang Anabsi Yang Lena Macalamanico. Lena si Yang View Aquida, Aquay Masi, Aquay solution, Aquay suggest of Wangam de Hadibra. Nadra, Prime Minister Yaga Yang View have a Homsi Carino.
yam samna harabda nahan akhoi gi ko kanogi athwale gi kangbuna ada relay chali protest tawi ko moi yam phajana hai Manipur gi crisis di kuki terrorist singna kuki narco terrorist singna adi kuki khulai pa ba singna illegal immigrant sing sina thohan bani moi tan thoko ko haidi mokhoi gi oiba solution ama pijari ko adumai tawdana akhoi kidang noi tabana madu gi poche akhoi gi ngasai gi ko masi aidi khanba matam na masi home ministry da ko ade hauji ki kaino sida security gi moi numit ama soi tarangani madu da hanggadabne Manipur da lairiba ko yam samna habada mamang da parliament ki mifam da kare hagi haban da Manipur da thoi bisdi illegal immigrants na natra adige asi ate te narco terrorist na thok pane habagi statement laigreba adu leita di mon hangma matam da mado lakshan nanaba ngasi bokda kari tawgre ko state government na tripartite tokse tokpiro haidra che thagre hai madu kari tawre kain hakpa kan da madu da neba question answer neba khana ba haise Manipur ki issue lai ga Manipur issue khana che ne putro khadom na teo hangiba question do pakhum pirakadam ne ba to karam ba question hangbirage adi mo ngarang ko nan akhoi gi goi haba or mane ko ani gi kanu gi chief minister gi masa sai am phajana ngange Manipur matang da ko adi ge mamang da adi ge ngasa esawudi na phajana ngangre Manipur gi ko adi ngarang ama order ne phajana ngangbire asawudi da to party ne congress ki ne di Manipur da ngangi ani sure kariba OSC so adon mama phajana ngangre ko ma hojiki narco terrorist kara loi palima ma de mane hen phajana cover tawi adubu congress ki tobro matam da masi gi poche Manipur da thoiba crisis sina ne habana ta prime minister la ga taisen bi habse si toroga ngasai gi na thaiba maduna di tongan ba kanu ma ai khanari je haju bok tholi kaino hai tar gadi ai masi gi khudam lain khal le ba ngarang ma ko akhoi gi amuk ta tawgi de pot akhoi khun nga ko da kanu hat khot pa tawri se aduna di masi pressure yam lemon gi der masi afang ba ko au ka po hai bi gi pot ma khala bra hai bi pot ma hai di ngasa gi aram adu thido ko ma hota ko adu ja Manipur gi issue ji tha trample sure Manipur issue ji tha trample su ta concrete oi ba phung pha ba step ama hai ba tare solution prok pa ngam ba gi step on lokot tawni na leba si gi bapi ba prime minister da wakat pam thok par prime minister Manipur da lau Manipur da satlu habsi da haibam thok pa question number hai palli bu poto kari do boy kauri no number 1 bar Manipur gi suji nate ma adu ne bai haje solution pu biro haibam akhoi gi leib je solution pu biro akhoi solution pu ko hita bra solution khang da bra ba akhoi prime minister la ga kai no yeng do ba akhoi solution khang na kuki na tawri ba narco terrorist ko si control tawro natra khulai pa ba control tawro su control tawro sita loi ba natro prime minister ngasi bokta kuki control tawdri si kai no ngasi bokta mite halal si kai no ngasi bokta kari ge akhoi gi kano da kano rehabilitation da sum leiri si kai no mai mahalandri kai no na adma specific question hangta ga di yes to tholakane ba prime minister solution bi du kari no adu kana la ka du na bani da adu da kari khane ningai leiri ge hojik ngarang na supreme court yam thin haibi gre na no si supreme court na tawudam na te state government ga kanu ga na union government na tawudam ni na ha gre na adu gi poto kari gi parliament ga du thopidri no why supreme court na kanu ga state government ga ko ngasa gi kanu union government ga sai gre adi ngasi bokta mayu mai thado khrugi list piro ha gre adi gi ko sopa mi gi list piro ha gre kari tawge piro na supreme court ko gre masi kai dro masi moina sabi re khoi supreme court na loi tawudam na te state ke union ga na tawudam ne sigi why sigi posi kari gi dum ta parliament puthok tar ga khana deino moi di khana ning konti kanu loi namchal ga thamning ni adu hangdok na bane ba je question hangni opposition le je adu natro aduga kari gi damukta makhoi gi party na wanga ga prime minister ngangam dai da ai pn ne tholok pa nungde nuai te manung da protest manung ga tobiyo kari gi well da changa ga kari gi law do no ba namu mathau na na le ne phau gi do ngasi Manipur da ai mamang da khoi wa hai gre su 19 months se masi Manipur je ngasi bok da irang tholi je kari no na kari damukta well of the parliament da changa ga kari law do no ba parliament phang ni parliament ma pa da tholok kari protest do no ba parliament gi well da changa da ne no Manipur khana bi hai ga da ne akhoi mi sire akhoi Manipur kai do hai ge do asi hai de na kari gi dam to mapan tholei no adu natro na ge keno se phamandri do ada na gi khano ada khano adu Manipur gi am yaw buni ko adu je Manipur gi to ko Manipur gi adi prime minister je kari gi chatpi dri no na chongchel lo ba wel du da adu kari gi to do no ba mapan da to na ka do ni adu ta sing nai ta de akhoi na hai gi do ji keno da chap chaba specific haibam thui ko aduga hojik hari do supreme court na hari do noi akhoi sigi possibility Manipur gi crisis sidi union government ga state government na loisan ga dabni hari je masida hango ba parliament kari no noi kari pakum lerege ngasi bo loisan ji kari no na hangam tar ga di Manipur gi tonga ba nimit am tholok pa yai kari gi no na habi do adu na ta tar ga di prime minister lakpi habi gi dong te di why should there be a debate
Prime Minister lakpiu hai wahum sinam oiraga Manipur gi issue solution biu hai bo question sidi on the book sapsana hangbo mali oja nate Manipur gi issue solution biu jam lui ai kam ta haji ge ba Manipur gi issue solution biu je Manipur gi issue solution biu ka ona tene chakar ne ba mamdi maduna purkada ba poche ona tene na salak pa ya ba mamdi moina haire ngasi ngarang kono ngasi ra ngarang la misana haigre Manipur da thoiba thoduk sidi atei nate community ani khana bane haidok re mai machin hong ai ne ba community ani khana bane haita de madugi potu control to bo hona ba matam da community kana da solak ka da ga ba moi da ji ngo ngarang nongoi ka pe ko yam hangni ba kuki na hanjan jan ta ka nongoi ka po ya de order leite ngarang ka order pi ge ba kari kamai to ka pi no ngarang ka pi to ai ngasi khabar da thol ko matam da di gari khamu ya da ne ka pa ne gari khamu ya da ne ka pai dong de order ji kai no ba adane da khoi hangni ba mite yi order di ka pa ya ba atu bo order di ka pa ya da ba lei bra ba mite bu oi ta ri de ta ka pa ba order le ba mase khoi hangmum sang ya ba se aduna ada pu thoi ba po to somai to dana Manipur da thoi ba po che masai kan ga athwa le na ma pan da ba da masi kuki na thon mani kuki ge drug ko thari ba sing je thingu kuki na ko terrorist thingu illegal immigrant thingu moi control to hai bo ram ta ga di ki ne ha ba adu natana che Manipur da thoi ba irang je khamo hai ba di kari aduna puri ba message je what is that tha trama thoi si da thoi ba thogok je masak khang de ba chama na ba natro tha tram ban tholai ba thogok je kai no na khang de ba parliament da khang de ta ai natro ai yum da hanjan hanjan mai thar ai yum mai sa je kan di hai ba mo ta kari no ba hai ru do oja khang rijik opposition na ratraga ruling party di khang ngani khang bu no ba han hai re me du ni ko khoi Manipur da thoi ba problem ji sin ne na ina ina ngarang na han so hai re ni ko report pi ba machi moi gi terrorist to bin hai ni madu khang khang daw re adu opposition di hena law ko do opposition khumjalam ni na atei du di loi khangam na tro bhot maya da kana kadi long ni gi loi khangam ni na atei du jo opposition ma teng pang jale ni moi ju nungai re na hujik ti ruling matha sa ka do sa dre ha ba mam di kenu da moi na hari opportunity nungai re da adu ta gudam na tro noi na vote pesa silawi kari gi swade di kolau law kari gi namda adu gi agreement je kari gi parliament tu puthok ta bano ba adu ta di Manipur gi crisis kari khana roi sei numit satruk muksi irang thue masi mawong ama natraga mawong ama ta thingna na ba amadi masiga mari leina ba samasya si ko na ba gi government ki effort se ekoi kaya uti or tauri ba khara si su Manipur gi miyam na di or for that matter India gi mafung kaya da India gi opposition da lady ba political parties sing na masigi sincerity si doubt tawi masigi matang da numit chatruk ni sigi manung da phom kriba parliament ki session sing da congress na maruina congress na amati atopa party sing Sivasena ki kind of faction na man su yang kanna masa national debate to kodabani parliament ta madu ke exclusively masa Manipur ge agenda da tawsiana haiba masida wangang malakta dana no confidence motion hoba pukit kriban sigi matang sida no confidence motion puthokpa matam da di Manipur gi kano sa MP sing sa BJP amadi BJP ga chaminaba mi sing no oibani andaki election matung sidana akoi ge congress ki moi ani amadi hauji rai sabha da BJP ge MP am leiri bani ai koina pot se ketang kup na national level da kanasian na haiba matam da ai koida leiva attitude amasa aina Facebook da social web kind of social media da amadi Manipur gi swai gi local kind of discussion da koina uri basa ai koi gi MP sing gi performance fajada badona kaido badona madu da singdhana ba adu akoi ne hek ngamjabe se aldum long ambagi pota masigi pot se ai koina ui Congress ki oina di sida election mamang da su hai haurakpa matam da su election manung da su election matung da su Congress ki even Rahul Gandhi masa swai da anira ohum lak la ambagi kaido bagi amadi kaino sa awa ana hangaraba kaido ba du ke irang pa na ba hotna bagi potu made aikoi ui ma swai sida aikoi da yengba yari sa Manipur ki MP ki performance sidi aikoi hana dagi adum tauraga like sari adu bo aikoi swai
haidana mado lakchu binaba kaito binaba na he na yambadong na tawi mana adapu khachari bado adubo aikoina India apun basida aikoina kari basa ani khatang dani kaino dana Lok Sabha dana aduga Rai Sabha dana amaka ka bani moi ani ohum sigi pochidi kaino sa kaisu kaino nati aduna in short aina thamjaningi badi parliament Manipur ge agenda si khanasi na haiba matam sida pot ani tholei government na nakoi na masigi irang sa kamaina thoglak pano kamaina kari kyam mang ta e kamaina luisan ge hairi bano haiba gi pot sa government agenda oina thammu madu thambasa madu thammu haiba siga chamane kaino Narendra Modi na Manipur gi maram do wangango aisa sigi poching sa hayu haiba ga chamane yaba adudi taken for granted akoi loin loba yaba poni then atop amana nakoina hojik fawda laksan nabu hotnaba sigi kaino sa masida adum thili adum khana dana leiriba aduga mafam khaidok naraga sangnaba yadadana leiriba asa masina takpadi nakoina honariba sa soire haibani haibagi pochima akoi thambam changi likewise opposition nasu Narendra Modi na smai tauba adu tauba haidana rhetoric oina haibagi mahutta aikoina uzabadadi sumaina tauragadi funny haibagi road map amasu opposition dagi thangat pasu ya adubu opposition na thangat kadori bagi kaino sa ari haini madugi opportunity se madugi tanja sa madudi government agenda uthura akanda noina haribdudi lali masidi sini haidana thamgadabane masina general oiba picture duni adubo ekoina hojik yengba yaridi Manipur da thoibe irang sa masigi definition sa ai hanna chu khara haija kare masigi definition sa hojik fawba fazana leitri badong tawe khudam oina ngarang nahan kainota Manipur ki chief minister na haiba matam dadi masa war on drug tawrubadagi amadi NRC gi or illegal migration gi trans border migration gi poche illegal oina sanga pasa masi masa khangdok na ba amadi takthok na ba tawrubadagi thoklak pa irang ni masa aina kainota aroibam pungpham du fawba masigi health shop tawdri fawba ai lanthing nagi gani haidana hai that means masa maitei amadi ki kuki ki wari nate maitei amadi kuki maitei amadi kuki militant singi wari nate masidi government of Manipur ga magi warlord sing drug lord sing natraga illegal migrant sing kari sing dugi wari ni kainona haibi definition gi matung ina chief minister na haibi matung ina whereas Prime Minister na nupi macha ani nupi ani hairase nupi macha dinate nupi ani kuki nupi ani naked oina haigadra kari kauni masa phi thong dana ta saw na maram oiraga madu moine hata tawruba nate matam dugi hit of the kaino to riot to the tawbani makoi ta chu aikoi gi khun yangang sing duna tawjari badu su madu tawba matam dati naked oina porakpa matam dati mana haiba sa ma mado nation sa kwai prithibi gi miyam mamangda ikaiba nangle haibani aduki mamangda mana haiba sentence amadati makoina jati amana kanglup amana makoina haibadi nupi sing adubu peret tawriba group tuna makoigi jati tuna that means maitaina makoina dabi ama tanba du phangde haibagi damakta nupi ani sumaina peret tawbududi lali haibane dabi dikarino ST demand tawru basine ST Prime Minister na numitu da ngang batu da leiriba magi hidden meaning to di mana piriba meaning to di karino haiba matam da maitaina ST talure madu yadi haibagi protest tawre madu da tribal sing adu da pujan bire haibagum bagi change da madu ma haigi badong na tawe adu Prime Minister na Manipur issue mo tan khangde na logudriro natte ai amta haijaraki adugi matung da parliament manung da haiba matam da di
Prime Minister na hai matamda Manipur ki wathok se no confidence motion gi matamda Manipur ki wathok se gi matang da de Amit Shah da that means Home Minister da akoi na masi sinare haire Home Minister na Parliament manung da haiba matamda di mapan da gi sangak pa mi sing amadi kaino sa masina tobani haiba gi pota mo haire then ngarang nahan sa ngarang weram kataba mali kaino de India National Media ma da interview da kaino na Amit Shah na Home Minister na hairi ba sa masida thui ba thoktok sidi jati kanglup ani gi maitei amasung kuki gi kanglup ani gi communal riot ni Masih mapan gi at kaino extremism gi pot yaukde terrorism gi pot yaukde as well as religious dimensions yaukde masih gi potcha yamne historical oiba pot ni aikoi sa sahi sa kaya yengthina dana lakpa dugi phongdora pani aduna mamangi sumaina khatnaba sa sahi mari sangi ba manga sangi ba yawi haidana makna hai adu orbaidi tongan ba versions sa Chief Minister nama haiba, Prime Minister nama haiba, then Home Minister nama haiba, Home Minister nama haiba, External Affairs ki Minister nama haiba, adu oiba taraga di khud chekarai da thaduri no haiba ki pot ama laeba. Therefore, kamai together Manipur ki irang sa, Kanglup ki irang oiraga na, Kanglup ki irang oitaraga di lai dra ba solve to basa. Adu di numita truk ni sanghali se kari gi no ba. Sahi cha kaya nungsin na dapat du jumen su kalla siapa sahi cha kaya ama nungsin na rakta ba Hindu ga Muslim ga kaino da UP da kana ba matam da di Sikh ga Hindu ga Delhi da or UP da Bihar da kana ba matam da di madu tha fa na madu control da wa Gujarat ki chu Gujarat ke Hindu Muslim ke tauri bato mana prime Chief Minister oiring it to within a month or so madu control to we Osai wa hon the Prime Minister na phongdo khibido in amtang etong ning basi koi naga ku gi class ama mana pallaga adu chai ma truk hena sangi wa hon pal aina adune haijani adu poto still akhoi gi di chai ma truk yaudri habagi adu mok matam changhal laga adu masa matom da irang silo chan mangai bi film dra solution thiba matam da mina tobangam khidaba Congress ki matam da sahi manga taruk sangi bani hai taragadi Congress na tongam di edana isu sahi manga ngai gadabra natraga aigi inactive oiba potsa Congress su inactive oigi hairaga justify to yabra scenery base mi ne scenery kun kairi base or kun kairi imni mi ka am kairi ne ba Imphal da leiramba kuki kaino mayam ama mafam sida lairik tam mai mafam sida thabak tawrami ba mi mayam ama saningai thangai le tan relief camp ta asom da su leiram doini as well as more da karbar taw leirami ba lakh crore ki karbar tawrami ba mi singduna mafam sida laga vikari dauna leirari ba potcha masigil human situation che ko yengdri ke gino okay ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯟꯅꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯔꯨꯕꯁꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯨ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ opposition civil society karino India ki leiriba intellectuals mayam se India ki leiriba kaino se people singi opinion se madu da phongdor pa yai ba madu ge agenda se set tobagi mahutta nahangi ngarang nahangi nainagriba constitution gi 75 years of Indian constitution nainaba matamda atharna haibata ingonde amna haiba poti constitution sa Manipur da leitrabra atai iranga loi topi gro sigi Manipur da constitution leitrabra haiba sida pot kudima loina ba chupena kalle haibadi Manipur gi administration Manipur gi mi waba matamda Manipur gi itihas mana pangibda magi kun the second world war numi sangsat ki tauri ba pot cha madu gi pot haibadi entire constitution sa we the people of India na haurabani na people sing asigi marakta kaidobagi masui masai anem awang kaidobagi thamdoino samana na yengkham thoi irang sa narco terrorist na tobani bo hairo biren gi lon da haira gana
नत्रे हायरगना अमित शाह की लोन दा हायरगना कम्युनल रायो ने हाइगे सो हायरो नत्रे हायरगना प्राइम मिनिस्टर की लोन दा हाइगे हायरगना मैतै ने एसटी तालुबदगी मदुगी रिएक्शन लापदगी खनरकपनी हाइगे हायरो हाइनिंग बा मा हायरगसु हौजिक खनरी बपोट असिदि नंगना विदिन ए वीक और सो कैनो सोल्व तोंग बुखनद्री से करिगिन पार्लियामेंट की बिजनेस तो कोन उदबनिना खननी नत्र खनरोय जिमा कोई हाइबजी कितंग अराइबदी उइदे अदुबो लास्ट पार्लियामेंट दा खनगिदबदो ममांगी खनजी यागिदबो अदुबो नो कॉन्फिडेंस पुखला कांदा आंसर पीबदा तंगाई फदना हाइदियादबगी पोलबो लाखुदुदा तौगिबो पोने हंदकसु एजोनो मोशन जे तो बा इवन तृणमूल कांग्रेस तगी अदगी एएपी दगी कांग्रेस तोक्रसे मणिपुर नि नतबा तो पॉलिटिकल पार्टी दगी एजोनो मोशन से पुखली बोजी एजोनो मोशन से कइनो कांदा बिजनेस मैम जे लोय लेपसी सिगुम तंगाई फदबो पोसी खनजी हरिने एजोनो मोशन हाइजे मामदे एजोर्न तौथोसी अतैदो अरगो सि खनजी हरिनेबा अरसु हाउस न लौद्रिबो स्टिल होजी बावगिति लौरप याय लौरतबे मदमा कोइन हाइबो ngमजद्रेको लाई पोती सॉरी ओजावरनसु थंबिरेको असेंबली नत्रगा पार्लियामेंट हाइबसिगी मपुजे गवर्नमेंट पाइबदुने कोई असेंबली की लीडर ऑफ द हाउस है चीफ मिनिस्टर ने कंडक्टपति स्पीकर की मखादा तवी पार्लियामेंट की मपुसु प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर ना पाम्बा पोतु पुथो कांदा बिजनेस एडवाइजरी बोर्ड तु द खनरगा सिंगैदी तौसी हमसे लोय लेबनरिन सुमाइना तौदना खनबजे अखोइना पार्लियामेंट खक्ते हाइरि गरिगिनो मणिपुर असेंबली बु खनरबरा थोइजे अखोइ मणिपुर दने थोइबा थौदोक्सी मणिपुर दनी मणिपुर मसाना लोइसिन जगदब इशू नेबो इसे समसमना इम्पैक्ट टीवी तारजी इम्पैक्ट टीवी दा बना लानबगी पोतो एडिटर इन चीफ ती योदुंग नतेओ नगरा पाव पार को दा बना लान के भी माय एरिया लेजरिना सब एडिटिंग की सरुक नेबो बना लानबा अदगी कनो फैक्चुअल एरर कई लाखो यान सब एडिटर तोगदो पोतो यारक्तर काना ngमक्तर काना एडिटर इन चीफ योबो याने सिदी नंगी सबकनी सिना आइगी थबकनेना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7 शेड्यूल लेना मसेमगा मद शेड्यूल दुदा यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट हम खाइदो खरबने हां यूनियन लिस्ट ना यूनियन गवर्नमेंट तौदोंनी स्टेट लिस्ट ना स्टेट गवर्नमेंट तौदोंनी कंकरेंट लिस्ट ना अदिमंग ना तौगदो थबकनेबा होजिकी पब्लिक ऑर्डर हारिसे अखोई फुनबो चैनबो हानबो गयर इमरामसे पब्लिक ऑर्डर से स्टेट के सब्जेक्ट ने ओजा तहुम थोबो स्टेट गवर्नमेंट तौरक्त्रबा तौबगी कैपेसिटी जी उरक्त्रगदी लाइसे सेंटर हाइम थोबजी हाइम थोक्तब्रा स्टेट गवर्नमेंट जी हजिक्सु हिंगदौन लेरियो लाइद्रगदी अखोई सेंटर तानी अखोई कनो 2001 तौबिना गवर्नमेंट लेटी पीआर ले मयang गुरुंग गुरुंग तौदना मई थाबो को वाटिबो इरांग तौरिबो होइति गवर्नमेंट लेयो अदुनने अखोइना सेंटर लोइना हैंडल तौर हैंडल तौबसी कनोने अखोइना आर्टिकल 355 लाइते गेम एनरिजे आर्टिकल 355 सिटी टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट असिस्ट तौना सो मेनी पैरामिलिटरी फोर्स आर्म फोर्सेस मैम थाजलैदना स्टेट फोर्स को मतेंग पांगना थाजलैने थाजलै सिंगसिना अखोइना सिनाबा स्टेट गवर्नमेंट तौगदौने अदा स्वाइसदे अखोइदा मिसलीडिंग ओइबा गदरा करी नो मैम से थोइको यूनिफाइड कमांड से सेंटर हापन है अदुम लाल पालो से उबिरमने से लेबिना ऑर्डर इन द नेम ऑफ गवर्नर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट थे अदोर गदि आइना आइगी पर्सनल व्यू आइ तार को सिटी केनो नते पर्सनल व्यू द इ खंजरी से स्टेट गवर्नमेंट से द एवरीथिंग ब्लेम दोनबो होनबो मागी फतबा मैम दुमा अदुगा अफबा पोतु खैदुना सेंटर लौनो होनबो अदुगा कंट्रोल न फुली सेंटर न तोबो सेंटर ने कंट्रोल तो है भी हम लाइव एग्जांपल मना ngarang na nupim chama hai tare nupim chab du natre go ja hai bi na nupi ma manipur gi nupi lan gi wangang ni chakra ga house arrest to po lom le na delhi police na ne ba manipur di chalo police to bu na te ba delhi police ka nam kha lai union home ministry ma kha lai akoi ke ne delhi government ma kha lai te ba delhi police ale tar di po chi center na direct handle to ba to do unofficial lo chi to ku din na ta अरे यदि सिगी पोचदा स्टेट गवर्नमेंट की मटिंग दो थोलक तब सोरिने स्टेट गवर्नमेंट सिटी यारो सिटी यानी सिटी आई तौदौनी सिटी नंग तौदौनी आई नंगमद्रे नंग मटिंग पांग हाइबगी थौना खो इबो उंगमदे अदु स्टेट गवर्नमेंट मटिंग थोक्त्रमने सेंट्रल गवर्नमेंट तक्सन बजदि मसाना ताबो वफम तक्सन बाइसे हायेंग आई प्राइम मिनिस्टर होजि तुमजानो प्राइम मिनिस्टर मताम थंबिरेको
Prime Minister hoji bo wang to bi maram si ai go bi ko se jo mayang gi na ti ai 자 와디 ngange 와지 mapung phada ba ngang ta si keno ni ma na ngang si ngarang na han de su ko gi North East ki keno ma ko jago ise gi to bo ma ma Asta Lakshmi Mahotsav Asta Lakshmi Mahotsav che sidai da ai phagi we na ma chine le ma la to le mai Manipuri na se dekhega Manipur nahi chalega harega hojiki function do thador pa ma kendo kamen wen kam yaw do mai te jago jore North East ki jago myam to le ma pham ga yeng du ui Manipur chalo ai jago yeng ni ha bi caption nam thar ga thagale ba lai po si national media na Manipur si as a mockery Manipur ki government je langna badong to le ba sigi po si khon u bi bom chang ne ba khoi chi ma pan thopa kan da noi ki government ji ka do le ge hang do ri ma ni government ma thong ne ba ra si da ko san thang ba ji lal ban ma thong ne lal ban na hang da na khoi hom de pa ngang da ngang le ge nang ji ke do pham na ka do ne adu ki po tu ma thok to de ba do to hon bam chang ne ba ma si khoi na activate to chang ne ba activate to wai si da khoi hujik si people si ka ri ai ta re mai mind se tong an ma yam ni na re ko ngasi zi chief minister pham tha do adu gi MLA pham tha do mantri tha do law ma mayam se no ni le ka tha do bo ya ha do yong se ku ma mam ji u phang ye ko yi ka no si ji ana ai hu ji sai de ni jang ko da ko yi USA gi 33rd wo ma le president wan ba Harry Estroman man haram me ba if you can confuse them ko ji confuse them ba jang ji thambe du ni Prime Minister nam haire Union Home Minister nam haire ali Chief Minister nam haire External Affairs Minister nam haire State Chief Minister nam haire Union Home Minister di ani thong na bungange Manipur ma na last ki April la kan da di Manipur di High Court na ta ba rai du na maram mo ni thom gi rang ni haire mine Parliament na mu illegal immigrant wa ham pali ngarang asta ki du na mu itni conflict ki mong da adu ga di makhoi ne khom yam ji confusion da thambi re 오직 오자는 담비더니 까이노 하이닝 뭐 하이조 로션 비 하이조 네 로션 바지 마 타오지 까나노 decision making the government lo dong ne opposition lo ya bodi the government lo bo decision do lala kan da phatra kan da yani dra kan opposition lang bo ne opposition lang mo ko pa to ya ba government to yani de ri ne government execute do ne opposition ji government ma kha le lang le ba ka ni opposition ma kha dam de na te an execute ko da government ni execute ro to ne अरे अखोई ने पार्लियामेंट में तो हायर मणिपुर की गवर्नमेंट से ना मणिपुर की इरांग जी की लोशन ना वो खाना ना वो करम बमी फम तक एकदम वही पुथोक रखे वो हज वो पुथोक तेरे वो असेंबली सी इन ऑर्डर दे ले दी सोसाइटी सी इन ऑर्डर ले रहे हो असेंबली सी इन ऑर्डर ले के दोंगे वो मरम दी MLA तारा हो जी तो लौरी मागी पार्क्स अंदर अलाउंसिंग करके पीबी आप लोग पीरी बट असेंबली दे अटेंड दो दी हाउस कमिटी अटेंड दो दे so many house committee lai madam moi member I am loi woi me committee member thingana committee member gan meeting do setting yaw dio adu orga house odo oidre Parliament Manipur issue si discuss to ba pukhat pa yo hom na ma oigraga state ki lady state assembly da ba posi khana da na lei si ne wa da kui da na honorable chief minister na ko gi ruling party ki MLA mayam ko ga meeting ko da tara lai tara ma thoi lai mayam ga na ba yaw gidna ma da ware ka lo gi do nimit tare ni gi manung da adu tong draga di ga ko mi ga thana ba ga yam tong gi si gi post da ekhona hygienic badi emergency ne ba se ko life and property manga ba si emergency wa ra ba ne ba si constitution pe ri ni constitution gi ngarang na de khana ra bu da constitution gi article 21 yaw ne ba ari gi supreme court na su many rulings life and property nga paisa state ki bounded duty ne se tar bane ba karak ta khra bane ba hanjal hanjal issue kya da case kya da adu ge di life and property manga bane ba adu state government na kaim lai taw re ba adu state na ngam draga di central amuk chang ba hai wa hom su le da ba se ngam dre do haidri bo ju da ngarang na ni statement da tang khara ngai bi lo chen do re ko to re adum hairi na ai taw ri na ngam dra na PR la ta re ai taw ri hai di hairi ai ngam je da bani lo chen ngam da ba ni taw ri hairi ba taw ri har ge di thabak si mai adu 19 months le hele irang se adu kyam kuin chatha gi dunu wa hom la e adu na khoi na mongon hang ge do ri mo di ke no da matam khara ngai bi ji media da ngarang nan phong do da ko lo thi na je le ko matam khara ngai bi ma ni pila ni da hai ko ma la adu live posi ke na da state ki to bhom to budu to bungam da basi kari to ga assembly no ware logo dong
nahan MLA mayam koraga warep lawru assembly de lawruga warep tu lawruga kano da party da prime minister da or home minister natraga parliament da thabo orgadi warep tu lungane aduga madudi on record ne assembly da whatever discussion to was on record ni phajana ngangira thina ngangira warep lawgi ba khotki ba lawda ba khot loinu si record ne hoyares chief minister na kauraga phangyo meeting gi warep di warep segai ju ya moino gi khoi de am nungai tana lana budi lawgani ko ana tawgi hana khalagadi assembly ko buyo assembly lawba warep san aroi boy gadabani madat tawdragadi ekoi singai tawrena center am ta thabiyu ne moi MLA mayam So assembly lo warip mawang da karo sugi kari ge na si matang da warip am di lo di le sum lawra ama ka thagi bani ama sum file dun ha pala ga pursue tong dra lore lai di assembly lo warip ha se ai na hajening di ekoi MLA hum phule tara ama assembly phamba yaudre ekoi phamba yauri yang khai yauri manipur gi issue se ekoi khutegi no khoi na loksan biro bani na cc minister gi language ni go marni kana da ai kaim to ngam jatre se man many times hai rom na khoi khutei noina control to biram na no officially to biram na si within 1 week 1 month lotion biro na traga khoi loi MLA di tuksare ge na thabi go okay adu ek to do bre yeng je ba ya thar se